Rayon Sports yazanye umukongomani bigaragaje muri CHAN ya 2016, umukongomani ukina asatira Eritier Luvumbu Nziga wamamaye muri CHAN 2016 araza kugera mu Rwanda uyu munsi, aho azakina amezi abiri ya shampiyona muri Rayon Sports avuye muri Club Atletico Youssouf yo muri Maroc. Luvumbu yamenyekanye cyane muri AS Vita Club muri 2017 ayivamo yerekeza mu Bubiligi ariko ntibyamukundira, yerekeza muri FAR Rabat muri 2018 ariko ntiyahirwa, yerekeza muri Sofia Berachid AS nayo yo muri Maroc. Eritier Luvumbu Nziga yari umukinnyi ngenderwaho muri CHAN 2016 mu Rwanda, ariko guhera nyuma ya kimwe cya kane ntiyabashije gukina kubera imvune yagize ku mukino batsinze u Rwanda ibitego 2-1. Uyu mukino niwe wabaye umukinnyi w'umukino. Rayon Sports ishaka kongera imbaraga mu busatirizi kugira ngo irebe ko yakwegukana igikombe cya shampiyona iheruka muri 2018. Iyi kipe iri mu itsinda B muri shampiyona hamwe na Gasogi United nayo yiyubatse, Kiyovu Sport na Rutsiro FC. Luvumbu wigaragaje cyane muri 2016 yabereye mu Rwanda aragera mu Rwanda uyu munsi. Omar Sidibe nyuma yo kutumvikana Rayon Sports kubw'umushahara aho babahembaga 30% kugeza uyu munsi ntabwo arabyumva, ni nyuma y'uko ajyanye ikirego muri federasiyo. Kugeza ubu akaba yarahagazwe n'ikipe ya Rayon Sports nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sports imushinje guta akazi akaba atari kumwe na bagenzi be. Omar Sidibe, Rayon Sports ishobora kwishyura asaga miliyoni 12 kubera Omar Sidibe nyuma y'uko Rayon Sports kubera imishahara y'amezi itamwishyuye kuko yahagaritse amasezerano ye. Omar Sidibe yatsinze uru rubanza aho yategetswe kwishyura uyu mukinnyi agera kuri miliyoni 12 muri Mutarama 2021 nibwo ikipe ya Rayon Sports yafashe umwanzuro wo gukata abakinnyi imishahara yabo bakajya bahembwa 30%. Muri iyi nama yabaye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, ntabwo yitabiriwe n'abakinnyi b'abanyamahanga baje no kwanga uyu mwanzuro. Nyuma bamwe mu banyamahanga baje kuganirizwa barabyemera, ariko Omar Sidibe arabyanga ndetse ahitamo guhita arega ikipe muri Ferwafa. Amakuru H.Innocent yamenye nuko muri iki kirego Omar Sidibe yatanze yaregeye n'ibirarane byo mu mwaka ushize ubwo muri Mata 2020 Munyakazi Sadat yahagarikaga imishahara y'abakinnyi kubera icyorezo cya coronavirus. Yongeye guhemba mu Gushyingo 2020 bongera kuyahagarika muri Mutarama 2021. Uyu mukinnyi akaba yaranze no gutangira imyitozo maze Rayon Sports nayo iramuhagarika kugeza igihe iki kibazo cye kizakemukira. Amakuru H.Innocent yamenye nuko akanama gashinzwe gukemura amakimbirane ka Ferwafa kahuje impande zombi kamaze gufata umwanzuro aho Rayon Sports yatsinzwe. Bivugwa ko aka kanama kanzuye ko iyi kipe igomba kwishyura miliyoni 12 kuri aya makimbirane mu mpera z'ukwezi gushize. Igisigaye nuko Ferwafa imenyesha Rayon Sports imyanzuro aho nta gihindutse bizakorwa mu cyumweru gitaha. Ntabwo byakunze kutavugwa n'ubuyobozi bwa Rayon Sports kuri iki kibazo kuko umuvugizi wayo atitabaga telefoni ngendanwa. Omar Sidibe kugeza ubu ngubu akaba Rayon Sports ikomeje kureba uburyo yakemura iki kibazo cy'uyu munyamari Zlatan Ibrahimovic yamaze kongera amasezerano muri AS Milan. Ni nyuma y'uko agiye kuzuza umwaka wa 40. Uyu mugabo w'umunya-Swede akomeje kubica bigacika muri ruhago atsindira ikipe AS Milan. Zlatan Ibrahimovic yongeye amasezerano muri AS Milan mbere y'uko yuzuza imyaka 40. Zlatan Ibrahimovic yashyize ikaramu ku rupapuro yongera amasezerano y'umwaka umwe uzasiga uyu musore yujuje imyaka 40 mu mikino 25 amaze gukinira iyi kipe. Zlatan Ibrahimovic yamaze gutsinda ibitego 17 ndetse byatumye AS Milan imwongera amasezerano. Ndishimye cyane, nari ntegereje aya masezerano cyane, ngiye kumara undi mwaka muri AS Milan, ni byiza cyane kandi ni iby'agaciro. Zlatan nyuma yo gusinya, Zlatan yakomeje avuga ko gukinira AS Milan ari ukuba mu rugo. Yagize ati buri gihe mbabwira ko gukina muri AS Milan bisa nko kuba mu rugo. Ni ukuri ndishimye kubera ukuntu iyi kipe imfata, yaba abatoza, abakinnyi, abandi bakozi ndetse n'abafana bakumbuye byinshi harimo no kugaruka ku bibuga. Ibrahimovic yagarutse muri AS Milan ku nshuro ya kabiri mu mwaka wa 2020 aho yari yasinye amezi 6 gusa. Yigeze no kunyura muri iyi kipe muri 2010 kugeza 2012 harimo n'umwaka w'intizanyo ubwo yari avuye muri FC Barcelona. Zlatan ubwo yari mu biganiro aya masezerano akurikiye igaruka mu ikipe y'igihugu Zlatan Ibrahimovic aherutse gukora ndetse akaba yiteguye kugaruka mu ikipe y'igihugu izakina igikombe cy'Uburayi. Zlatan uzuza imyaka 40 mu Kwakira binitezwe ko ashobora kuzasoreza umupira w'amaguru muri ikipe ya AS Milan. Ni nyuma y'uko uyu rutahizamu yaciye mu makipe atandukanye harimo ikipe ya FC Barcelona, Inter Milan,
Abanyarwanda batatu bazasifura umukino wa CSKA Sfaxien iheruka gusezerera AS Kigali. Abasifuzi batatu b'Abanyarwanda bayobowe na Samuel Uwikunda Sam bazasifura umukino wa CAF Confederation Cup uzahuza CSKA Sfaxien na ASK Jalaf Dakar tariki ya 28 z'ukwa kane 2021 kuri Stade Taleb El Sfaxien iherereye mu mujyi wa Sifa muri Tunisia. Hazabera umukino w'amatsinda wa CAF Confederation Cup uzahuza CSKA Sfaxien na Asa Lejar Dakar. Uwikunda Samuel ni uzaba uyoboye uyu mukino. Uyu mukino uzakirwa n'ikipe ya Sfaxien yasezera AS Kigali mu mikino ya playoff. Uzagaragaramo abasifuzi batatu barimo Samuel Uwikunda Sam uzaba ari umusifuzi wo hagati, hakabamo Mutuyimana Dieudonné uzaba ari umusifuzi wo ku ruhande. Bazafatanya kandi na Frank John Komba ukomoka muri Tanzania, mu gihe umusifuzi wa kane azaba ari umunyarwanda Ishimwe Jean Claude, naho komiseri w'umukino akazaba ari Sylvestre Castan ukomoka muri Guinea Bissau. Bwana Kamarade yijeje Abayovu ko bazageza kure ku ikipe yabo hashoboka. Umutoza wungirije w'ikipe ya Kiyovu Sport ariwe Bwana Kamarade, nyuma yo gutsindwa na Polisi ibitego 4-2 mu mukino wa gishuti, yamaze impungenge abakunzi b'iyi kipe ko muri shampiyona bazitwara neza bagaha ibyishimo abafana. Ni nyuma y'umukino wabaye ku wa kane tariki ya 22 Mata 2021 ikipe ya Kiyovu Sport igatsindwa na Polisi ibitego 4-2 mu mukino wa gishuti wabereye kuri Stade Mumena. Nyuma y'umukino, umutoza wungirije wa Kiyovu Sport ariwe Bwana Kamarade yavuze ko nubwo batsinzwe ariko yijeje abakunzi ba Kiyovu Sport ko ibyiza biri imbere, nk'uko yabibwiye H. Innocent ati igisigaye no kubwira Abayovu ko tuzaza mu makipe abiri azasohoka mu itsinda. Ntabwo tuzi iyo tuzasohokanamo ariko tuzi ko tuzaza mu makipe 8. Turabizi neza ko tuzabageza kure ku gikombe. Iyi kipe kandi ifite undi mukino wa gishuti ku wa gatandatu tariki ya 24 Mata 2021. Uyu munsi baraza gukina n'ikipe ya Mukura Victory Sport uza kubera kuri Stade Mumena. Kugeza magingo aya ntabwo umutoza mukuru wa Kiyovu Sport yari yagera mu Rwanda aturuka muri Sweden, aho yagiye gusura umuryango we. Karekezi Olivier bivuga ko ashobora kuza kugera mu Rwanda uyu munsi, aho abakunzi ba Kiyovu Sport bamutegereje ari benshi. Ni nyuma y'uko uyu mutoza yari yagiye gusura umuryango we. Abakinnyi 530 bategerejwe muri shampiyona y'imikino ngororamubiri yateguwe na Alaf izatangira kuri uyu wa gatandatu. Guhera uyu wa gatandatu tariki ya 24 kugeza ku cyumweru tariki ya 25 Mata 2021 kuri Stade Amahoro i Remera hazabera amarushanwa y'iminsi 2. Amarushanwa yateguwe n'ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu Rwanda Alaf mu byiciro by'abakiri bato n'abakuru, muri gahunda yo kuzamura urwego rw'abakinnyi. Kuri uyu wa gatandatu ubwo hazaba haba ijonjora, hazahatana abakinnyi bava mu makipe 13 y'abanyamuryango ba Alaf. Amakipe 13 azahatana muri aya marushanwa y'iminsi 2. APR Huye Campus Police Mountain Classic Nyamasheke, Sina Gerard Vision Jeunesse Nouvelle Kamonyi Rutsiro na NAS Kavumu Kamonyi. Aya ni amatsinda y'abakinnyi birukanka kuri gahunda uko iteye kuri uyu wa gatandatu no ku cyumweru kuri Stade Amahoro kuva isaa 2 za mu gitondo. Abakinnyi 530 baturutse mu makipe 13 barakina shampiyona y'u Rwanda ya 2021 mu byiciro bitandukanye birimo kwirukanka metero 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000, 10,000. Uretse kwirukanka kandi bazarushanwa mu byiciro birimo gusimbuka, kujugunya ingasire n'ibindi. Ibyo byiciro rero bigizwe na high jump, long jump, triple jump, short tap, javelin throw, discus throw na raise. Umwihariko kuri uyu wa gatandatu ni uko hazarushanwa abakinnyi batarengeje imyaka 17 n'abatarengeje imyaka 20. Ku cyumweru harushanwe abakuru senior, abagore n'abagabo. Hazasozwa amarushanwa muri rusange. Kuki abafana ba Arsenal bakomeje gushaka ko abayobozi ba Arsenal begura ku buyobozi bw'iyi kipe. Abafana ba Arsenal bari gutegura imyigaragambyo yo kweguza ubuyobozi bwayo. Stan Kroenke ntabwo yagaragaye mu myanzuro yo kuva muri European Super League. Icyo gihe abafana ba Arsenal bahise barakara cyane kuko uyu muyobozi ngo akomeje guceceka, bituma batamenya icyo atekereza kuri ikipe yabo. Stan Kroenke, umusore
uyu muyobozi John Kroenke niwe uri kugaragara mu bikorwa byose bya Arsenal kandi atari ko abafana babishaka. Ikindi kintu cyababaje abafana ba Arsenal ni ijambo Josh Kroenke yavuze ko abafana nibajya bamubona bajya bumva ko babonye papa we. Yagize ati kunyumva ni nko kumva papa wanjye. Ibi yari abisubije nyuma yo kubazwa aho impamvu papa we ari kujya kure y'ibibazo bya Arsenal kandi ari we muyobozi w'iyi kipe. Josh Kroenke, umusore wa Stan Kroenke, biteganyijwe ko ku mukino wa Arsenal na Everton uri bube kuri uyu mugoroba abafana bari bukore imyigaragambyo basaba Stan Kroenke kwegura kuko yanze gusinya ku ibaruwa isaba imbabazi ku cyemezo cy'ikipe yari yafashe, ahubwo uyu muyobozi agahitamo gukoresha umuhungu we, abo umuhungu we yavuze ko ikipe yabo ubuzajya umubona ajya amugereranya na se.